Patowe polis lapen UPRF angbong pupu heliamu kacepangjar inut UPRF siin siapan abo. Amri along BJP angbong akimi aban alamki keklang aban atum thurpa kacesong. Tuwar kawe lapen si kacilang asaihem kadure ajok josna teronpi apran kedamna. Gas cylinder karthang lapen sangti karthang atrak angbong akhir intang rak kacetong adi malongomat bang hinya pran kedam. Kheruni Southern Rains atum cherok tok ajoini puthot thengpi kanghua gari kenep damlong. Manja Police Station angkang Jaulian Singhasanalong Toweajo Police Operation Kedamahut Kukiar Lokedo United People's Revolutionary Front Lapen Police Atum Angbong Hele Amu Cepang Jarsi UPRF CNC Sekhogin Guite Martin Arta Thongkebra ke Thomaphan Hele Amu Muphoke Ropen Apran Ended Lopusi Additional SP Indranil Borua Pherangke Mayalong Pachini Pon গুলিয়াগুলি চলাৰ পিছত ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট লাইটত যেতিয়া এৰিয়াটো সাৰ্চ কৰা গ'ল তাত এটা ডেড বডি পোৱা গ'ল ডেড বডিটো পিছত আইডেন্টিফাই কৰি তেতিয়া মাৰ্টিন হয় CNC UPR Alanglinon Dipu Thadawing Bakmari Pusi Ahem Pangthek Ponlong Nonmat Kithiarpum Dipu Civil Hospital Postmortem Aphan 1C Postmortem Asai Klempon Bomlo News Text Report News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong sir pu adimalong mula ber pen khermi adak patumi arnikang sam por 5 fli apor ahut ML04 3941 Saktiman agari nepon long lapen alang litum staff ke kom lapen gari motor kawe ajok motorcycle pensi thengpi kanghu atuma agari kenep dundun bon setame bangso puthak forest EM amek janglot anpin bangso puthak ranger Chandra Singh Tisok kaningje pon arjusina হয় যোৱাকালি আমি পেট্ৰলিং পঠাইছিলোঁ আৰু আমাৰ টিমটো তাতে আছে এটা টিমটো যোৱাকালি মটৰচাইকেল টিমত গৈ আছিলে এটা টিম পঠাৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰিলে টিম মুখৰ উমকিৰমি আৰু আপোনাৰ মূলাবেৰ মাজত চিৰ বুলি জেগাত 4 বাজিত আমি গাড়ীখন ধৰি পালে শক্তিমান গাড়ী আৰু আমাৰ সুবিধাটো আছেই বাৰু ষ্টাফ শ্বৰ্ট ইয়াত আৰু লগতে গাড়ী নাই আমি গাড়ী ভাড়া কৰি আমি পেট্ৰলিং কৰোঁ উপায় নাই পাই মই মটৰচাইকেলৰ 4টা গ্ৰুপ 4টা মটৰচাইকেল দি পঠাব লগা হৈ গৈছে আৰু একচুৱেলি মটৰচাইকেল পঠোৱাৰ কাৰণে সফল হ'ল বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুত হৈ আছে আচলতে কিহৰ অভাৱ হৈ আছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিহৰ অভাৱত আচলতে আমাৰ ইয়াৰ অভাৱ হৈছে আমাৰ মেইন হৈছে আমাৰ ষ্টাফ শ্বৰ্টেজ আৰু যিমান আমি ধৰোঁ তেওঁলোকৰ চোৰৰ ইমান অভাৱ হয় বা বেছি হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণেতো আমাৰ গাড়ী দিব লাগিব ষ্টাফ দিব লাগিব তেতিয়াহে মই ভাবোঁ অলপ কম হ'ব বুলি ভাবোঁ Kheruni Penren Singteron News Fast Karbi Anglong Kedamtang atik loni phayeng koiraner ke parni teke langjun lem salong kilik kapado bomahut BJP pen kache toydon pen ke hayatom phan pinikor country mondol committee asai hemlong karchoponamai kedeng mondol committee mai phudolo ingti pen mai chari ponsi kongchon bang chandra ingti pen Alhi Pachini Ponsi, Alhi Sarpoaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajutiso, Chetong Dunsi, Karchopon. Tekelangjon Lems Kilik Along, BJP Pen, Bangkreisi, Chepahai Ponsi, Lems Charipon Longpo. Bangkreisi Kehayatum Phan, Amarjit Ingti, Mohen Teron, Have Ingti, Binod Teron, Khor Singh Ingling, Mongol Singh Tiso, Jenbe, Longki Teron, Junaki Hanse Pialong, BJP pen Chepaok Dunsi Alang Litum Longki Teron Sarbamon Tokbi Atumaphan Dengpon Karchuamai Ingsamjin pen Pachun Pon Dokmoka pen Longkiram Teron News Fast Karbi Anglong Bokazan Police Station Kaparlongkang Deroga Bagana Dungalong Truck Kachetongajok Pahini Kithi Kachini Donatengke Ihuma Truck Tinsukia pen Kewang Cylinder gas atrak lapen sangti ki pon atrak angbong kachetong ahiring tangrak ajok ademalong amatsi pahini aprandam juilo bibjuti saikia lapen horen saikia pusi pangthek ponlong Cylinder gas atrak abang tinsukia pen bangsi lapen Kohima Nagalensi
Agas ke thondam jipu sita kopai kelang nojok ku Himalaya ko deroga bagan alongsi kachengkoi mate truck hijan kachetonglong News Text Report News Fast Karbi Anglong Karbi riso adorbar asaihem along Karbi adorbar asong kachari aronalu kangpu amai ajitimung maicari ponsi kongchunbang singtimung maike phalam the jai lapen pachini ponsi aluhi sarpo aman pen KCS maipu Chandra Singh Kro lapen phapangjang KLA maipu hithina rongpi KLNLF Chairman PDili Jakas Chairman Khorsing Teron KSA Kongchunbang Thang Singtimung Chopha aluhi aman pen KCS Kongchunbang Bidya Singh Rongpi KLA Kongchunbang Liladhar Teron Kra Meipu Biman Kro Karsa Meipi Kungri Timungpi Pencenglok Penangan Aluhi Kethegi Dingatum Chetongdun Pini Amaya Long Karbi Adorbar Akimi Amaipu Mondol Singh Be Lapen Kongchunbang Hurnat Terang Atumaphan Ingwai Ponsi Seme Padengpon Lapen Arputa Pinipen Kepekpon Laso Amaya Long Karbi Adorbar Pen Kedamtang Aporohut Ke Karbi Anglong Autonomous Council Sita Chari Pon Long Loputa Aluhi Atumpen Ningjepon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Karbi Cultural Society atumpen aning kanwang asonsi Jonel Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phanpura Pining Lethotta Ahwartin Katalon Ponjia Phan Chisik Chedang Bom asonsi Socheng Dhanta Hawaralongta Chisik Bomsi VDC Chairman Lapen BRCC Mondal Committee Maipuatum Adim Palidamsi Committee atumpen Jingki Chethan Ponsi Alangi tumpen Tami Tangka Pendanglok Jakong Sitami Chirap Chitu Dunpo Pusi Lamchak Pidun Curolo aprangsi News Pass Karbi Anglong Phan Pini itu medak keceparai lam kebangke non kibangji koiran alkep hawara risulum curang aja ronga goralong sipado pono lapian laso pado long militum pini dak romong we BBC chairman lapian kaprek diri kam temong kido lapian militum deng bilang so youth club kado we lang itu pian cirap itu si militum kenang sot laso non la koiran alkep risu curang aja long pecun lunji pandu anak size tambah ini tim sing watching saya pon Pona kok tema itu Karbi riso rongasi itu ini ano masa pena mongsta ini tahun tu lapan sen kumiti tan koson si guideline naik prima laso guideline itu palon kursi ta festival manggetu dupo nang tum guideline nang lo dengan kumiti atum malong ini tu laso teng benarona teng itu beli laten itu group item muka sampai awilo single item mangsil lah itu laso moy pateng nimso kerung renong cingdi congedam lai doji masal pining bang sugerung bangke awilo laten congedam bangke doji ada itu sesuatu guideline itu laten lah single item an bangke dolak single News Text Report News Fast Karbi Anglong Denarong along usuka songatum hormu hortar ador keso kiduk kisung donanglu. Hormu hortar ador keso kepajung pon tekte lapen. Cari calon tekte pu ning kipung cepak langsi. Pinile thotta usuka tiripia mai lapen. Denarong aroatum celang petpen. Denarong along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen. Food and Civil Supply Minister Pani Bhushan Chaudhary ame phi ke kaipon. Usuka tiripi amai pu bibison teron pen kaning je pon ke parivartan mate kachelarwangji purara thengno lamchak chipi pen BJP atum asama longri along sarkar chari ponlo sarkar chari therapy lamchak cheteni detsi rata hotur asaisi claim dam ronga sonlo puta pherang kyang nu ningje pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Bitung Rengthama Constituency BJP Mondol Committee atum dode sangse tor level amai kapadopon bomsi pinile thota kolonga left wing along mai ing nipon bangso mai along arun terang pensi mai chari pon mai along aluhi pen kache tongdun Bitung Rengthama Constituency VDC Chairman Ramson Rongpi lapen dongkamukam DMC Ward Commissioner Serlongki Be lapen Bitung Rengthama Mondol Committee Kongchunbang Sarsing Terang Chetongdun mai along aluhi VDC Chairman Ramson Rongpi pen lamke jaike non kewangji MLA kilik along 100% pen 100% EC polling station chepalong lote First polling station aphan 1 crore kaching thur asai aphan PG
lasi amuke wangwe APHLC asong along pen Ceora puthot BJP along wang thunon pusi mai along ningjepon lapen DMC Ward Commissioner Serlongki Bepen lamke jaike bithung rengthama constituency ke jai kathar phanta kachinia bang jumpiglang lapen jai kathar lake radaphan kachong thui sarpo binong lopusi mai along ningjepon lasi bithung rengthama mondol committee president Tarjen Langthasa lapen akar teron lapen penangan BJP worker satum chetong dun dongka mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong So Chingthengta constituency angkang Rongga Gora Inglong Klampi Men Kathar Aronga Mekar Muniram Teron Lapen Rahel Ingtipiau Supi Jusna Teron Pi Arta Kregethom Alangtum Se Kachelanga Pan Dam Bomahut Aporateng Pen Se Chelanga Hem Keletong Tikthedera Jok Apran Dam Nangjui Kisu Kelang Apan Ponsi Jakhala Banta Civil Hospital An Palilo Sita Paklangsi Ladaki Un Elupu Pachingi Ponsi Diring Hospital An Pachepon Toilo Sita Kopai Kelang No Ajok Se Kachelanga Hem Lele Aku Apran Dam Nangjuilo Pinpur Pon Me Pangso Ahuni Ke Ponang Koke Toar Kahino Ajok Loputa Adonara Penning Jepon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen EM Kachirong Pipiatum Ladake Doara Dapan Mathasi Toar Piponang Puta Ongdungarat Pen Ningjepon News Text Report News Fast Karbi Anglong Pining aning kanalong abatay-batay Karbi Langpi Hydro Electric Project adem kethopen ajok hemrit langkang lumpen kisung ke phonang aputhak Pini Greters Baithalangso Development Committee Chief Convener Dhon Singh Terang ex ACF lapen alang liria sanghua tumpen pen langkung aren ke doarat kisung nang aputhak KLH EP dem mate adimaklong humri dampen puthot Karbi Langpi Hydroelectric Project asai hemalong pale damsi General Manager lapen DGM aphan chetong damsi langkung aren kedo langkang lumpen kisung kepho arara pharman chingki chingwai padopon GBDC Chief Convener pen kaningje ponki sia arbeki jang pen ajok si halso demalong longle la puta ngai laplo long ngai laplo so har long abang ke la dema taksi ingrai ano la pen isian agera bang ke bon check lo asi nito pini ke thekdam no teng klote la so export atuma wetik ke la so dema bang ke incupeda sige meji aru la so ni tom phan la development committee bathang su development committee atum phan tungai we tung sai sai pin pen ke la tum la power production long lela aru la so pot bang tum ningge dun pini GM ari angnu su ningge lo la si alang itu export ban pensi la tum la jitu along le kangre la tum la hai tum sai etik ke alang tum ta la power bang ke production chelo si alang tum jipu la si tum kachinier bang ke jong si la so adem si la tum ingpulang prote bal no langat thi hujung sing input to development tum la ape ke du tum rong kripli arat tum ke la dak kichige phanchi tum bang ke atuat cibunai nangkok masih langsung kita dalam por moy lang lumlo tamte la bangso hawar lang kang lumon long phan alang le tum pen akerap dia puthak nang tum pen nili so la non ningje lo alang li game sar phan ni kan ningje lo je alang li tum la lang kang lumong bli tum phan la tum relief pining la pen la tum phan protection pivek nei athema la so dem alang la tum lapen kaiketa dem anghat ke thuponje aprang pen rat aphan birta pachetak nangji lapen langkang lumpen kisung ke pho arat aphan Karbi Langpi Hydroelectric Project ahin pen kerap kipi ponji aputhak setame alang litung pen tuning report wothat langso pen Rajan Ronghang Mohor Nebrang Protap Kathar News Fast Karbi Anglong Asam angkang PR Lopen Atumi Engineering along first rank mate ke chengsi angthek kachapalong dun West Karbi Anglong Mailu along Isor Nepal Upaidhai Asopo Gaurav Upaidhai aphan alangli kachali dun Asma Super 40 ahin pen pini ahemalong dampen alangli phan sengkarong pen alangli phan kethan pon akun saratum karchupon lapen alangli tum kaningje pon arjupon sinang lora করণ উপাধ্যায় ই যোৱা 2 বছৰৰ পৰা আজমল সুপাৰ ফৰ্টিত পঢ়ি আছিলে আৰু যেনেকৈ চবে জানে যে আজমল সুপাৰ ফৰ্টিত টেলেণ্টেড আৰু দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰাবিলাকক ছোৱালীবিলাকক ফ্ৰী পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় তেনেকৈ আমি
কৰণ উপাধ্যায়ক 2 বছৰ ফ্ৰী পঢ়োৱা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ আজমল ছুপাৰ 40 ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বেষ্ট ৰিজাল্ট কৰণ উপাধ্যায়ে আনিছে। যোৱাকালি IIT ৰিজাল্ট হ'ল IIT এডমিশ্যনৰ কাৰণে আৰু JEE এডভান্সত সি 5714 পজিশ্যন পাইছে আৰু EWD ৰেংকটো তাৰ 571 হৈছে, যিটো অসমৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট সি কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আজমল ছুপাৰ 40 এতিয়ালৈকে সি বেষ্ট ৰিজাল্ট কৰিছে। হয়তো মোৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ডিচিজন যে ছুপাৰ 40ত মই এডমিশ্যন লৈছোঁ, কিয়নো ইমান আগত যাব পাৰিছোঁ তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে ছুপাৰ 40। সেই ধন্যবাদ কৈ ইমানতে সামৰণি। খেৰণী পেনৰান সিং তেৰণ, নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলং। Wang ignon, sanbi coran aboha, volongkom aji, sankur ahiti along, ladak, sa pencenglok ok an, lapen, asonson, kecho kijon ahormu, long igji. Lasi solang doarat, sanbi aboha along, dampen, sa pencenglok asonson kecho kijun damji aphan warsai choendun ikha anparta ladak ok an anam troxiket penta long igji. Come on, Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Amri constituency along BJP aban atum pini sawai BJP sai hempen bar ponsi rat atum pen rally kedam bangso kache jeng nang koke kedam tang ko an loni BJP aban ki claim atum aphan nang kelang pon kavedat ajoksi bangso rally ajaimek deng nang koklo athe Dominic Oping Mas Laike KADF asong pen high pondet aphi puthot BJP along dunlo laso athe BJP claim bang phu atumta is on back asai choklem dunlong popu mathalo setame pini arni lason man mededlo puta pherang ke aphan pachini pon ডি উফিং মাছলাই ডাঙৰীয়া যেতিয়া নেকি আমাৰ দলত সোমাই আহিছে তেতিয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসুবিধা হৈছে। আকৌ আমাৰ যিখিনি আগতে 2019 চনত যিটো বুথ কমিটি এপ্ৰুভেল হৈছিলে সেইবোৰ এতিয়া তেওঁ নিজৰ কোঠাত বহি গোটেইখিনি কমিটি তেওঁ নিজে ঠিক কৰি লৈছে। সেই কমিটিটো আমি নামানো আৰু ডেভেলপমেণ্টেই হওক ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া যিটো নেকি ডেভেলপমেণ্ট ধৰক মাছ পোনা বিলুৱাই হওক বা কি কয় হাঁহ পোৱালি বিলুৱাই হওক যিমানখিনি আমি বিতৰণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া উফিং মাছলাই ডাঙৰীয়া নাহাৰ আগতে আমি ধুনীয়াকৈ চলাই আছিলোঁ। এতিয়া তেওঁ কোঠাত বহি তেওঁ যে কমিটি গঠন কৰিছে সেই কথাটো আমি নামানো। আমাৰ প্ৰমাণ আছে যে আমি বুথ কমিটিৰ আমাৰ 2019ত যিটো বুথ কমিটি যে এইটো হ'ল এপইণ্টমেণ্ট আৰু প্ৰায় আমাৰ বুথ কমিটিসকলক তেওঁলোকে নাম কাটি দিছে, সেইবাবে আমি নামানো। আৰু তেওঁ অফিং মাছলাই হ'ল তেওঁ আগতে তেওঁ এক্সপেল কৰা হৈছে। এইটো তাৰিখটো Pini nang litum na so reli kopi pos itu nang kok lonte. Pini labang so reli kapi manang kok alam teke aban ABJP pen akimiai ABJP mane divide and roll. Daso divide and roll kasilam la di uping maslai.
nilitum kilong nang ye hormuan ke lake abana tuhan pipe government pen ko pilone nang ki pio hormu abana tuhan pipe ami thanga munit side phansi ki pipi ante non ma kedak BJP runi se dukok poson lobo nonam aban la pena kimi bahak dak lo la sopotha ante nali tuma abana tumbang non BJP kimi party tum long kon bak sawar sailong dun lo pan ar pulong dun lo ne tum nona matke abana tumke awar sai ayat talong lela ayat hina menbor al ave Umpanay pen David Singh Teron Mohor Nebang Halat Son Ronghang News Fast Karbi Anglong